I hei, dewa emu ongi I to umani, ubot ya gajuk keluti. Wai wau chimle ya kawan ka kam ka wachingai. Henry mema keli, kamon mentu, lada kwa api uchna, I hire yi iwa mani yong pihi. Ilai luti to amto iwa sok, em chibun I ko. Wai keluti, ye gale uman kawahap ulai semen. Tangwane benta gitu kiwa celur, wai kiwa kwa asakiat uku caprang. Kakusna mtok dukat ya kemenrit yang pi semen Henry penwandur gale wat ya kemenrit yang kecnong katau yang pi tang wemdup pi ulai semen hagani geruti ke Chief Minister's Championship Challenge kawasan emlang gawa kerchan ya gitu gida pen krek wa tia caprang keni man kapalat banyak ya pelak keni tok kejing ya kilang kalat wa yok sia wa cha sikai imentoi wa bun wa ikerchan ba emkam wan ra ya gela wa chim ye wani wa sedang pi wa kamjo open ku ye te Chakli yang gilom. Hau ni usnam uyoi yewa he. Ibu kemai wa kamjo le imentoi. Ya gini katong. Tok gerwai pajak dekat Sarkar Meghalaya. Kau depan wandur na bentawa kerchan ki kam ki wasdang nedo wasdang. Kani tok kerensan kau terwa ye man kam ginong penyu pen kedau. Irap poisa wa kamjo. Yo lingba ke program incubation kau kendi benai yang ke prime. Ledaman pi kibacong cenong jong Meghalaya kibade em lepa ye ki iba pena senhi wai kibade krek o ku chaneng kini tok kalat ke yong pi kinya phau sangut kibau cha jit uyok ki ye yarap de kasong poisa leni ke business support grant katwa ki le phau sangut won uyok ki ye kasong poisa ke mar arlak tengka o kamjo ki so phau ngut ki bot won uyok ki mar chilak tengka nei benta wo punku ye ka kam yong ki chakmat Dau yo apilau ye emlang haki incubation programs nete ki lat heto waki kam networking dawi emlang ki rusan ki bada ku chakmat wakam jo ki tiar ki emkam nei benta bo sedang ye ka kam kamo ban dau yo mentoi pile nei cha sikai iwa marsemen waki ru champang ki ru kom sikai ki open pelia ki sap krek kam ki yong pi wakam jo le yo bha api heto wa yarap poisa ipenya to ya dei ki yaw ki han wakam jo I thao kre la ni ki office space ha shalong wa hatura de to ipor wa lai cha wa palat I jing yo jingai ka menrit to ka yong pi ka wa pun wandur katu de to kepali ke yong pi katu to dapoi kepali yong pi Ka St. Paul's High Secondary School Marbisu akaski balang jong katayo kelas dang ya ke Rakhe ya ka Platinum Jubilee da ka bapendong ya ka program hapo ka pelau jong ka school ya gane ke Rakhe jong ka St. Paul's High Secondary School ya ke jingdap nyop san snam jong ka lawan bante du MP ke Raja Sabha Dr. WR Kharluki kumukongsan haga balai don lang MLA kamu lang ba Matthew Beyond Star Korba UMP Barem Gejela ba Vincent H Pala UMDC Kathan ubak Lamprang Bla ubalong ru chairman ke HADC Vicar General ke Shillong Archdiocese Reverend Father Richard Majau kinong hikai school barem ki kena school gi bamenta bat ki barem bat ki bikibai ubak Matthew Beyond Star Korba ubalong kena school barem haba ajing kren ula jaw gi ummat jong ke jingkemen lor ke jingkiu stat jong ke school leng ba ke jing trishtom jong tilong shba bat ula kerpat ki kena school bakende ban kemen tang banyo ke jing start Nreki deru bandanek akor keburam bat kerman baga skol ngan penmi shibuan kiriu kraw. Dr. WR Kharluki ula kular berkersha negane ke skol dak baai ke skim gabish polak tengka lang baga bahak jong senam arhajar arpusan arhajar arpun rio. Barula penpau ke jing sngowo ik skol mission kibal kentio ke puli puthi aga jela. La penipo ipeng ya kene ke jing Rakhe ke jing Rwai ke jing shat ke kena skol kabala pen skop tenat ke barwa. Blessings with a grateful heart. 75 years of history. The joy of them will never part.
to the day